Kartel del Noreste. NASL Zetasa nije označio kraj organizacije. Kada su njeni najpoznatiji vođe ubijeni ili uhapšeni, nije nestala mreža ljudi, oružja, ruta i straha koju su godinama gradili duž severoistoka Meksika. Ona se raspala na frakcije. A iz najvažnijeg ostatka, ukorenjenog u pograničnom gradu Nuevo Laredo, nastao je Kartel del Noreste, kartel severoistoka. Novo ime trebalo je da označi novu fazu. Ipak, iza njega su ostali članovi stare strukture, porodica Trevino Morales, iste krijumčarske tačke i isti princip prema kojem se teritorija ne kontroliše samo novcem, već i sposobnošću da se čitav grad za nekoliko minuta pretvori u zatvorenu zonu. Kada bi pao važan komandant, ulice bi se praznile, vozila bi postajala barikade, pucnjava bi odjekivala kroz naselja, a stanovnici bi čekali da saznaju da li je država zaista odnela pobedu ili je samo otvorila novu borbu za nasledstvo. Kartel del Noreste nikada nije dostigao veličinu nekadašnjih Los Zetasa, ali u Nuevo Laredo nije morao da bude najveći kartel u Meksiku. Bilo je dovoljno da drži jednu od najvrednijih kapija između Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Pre nego što nastavimo, pretplatite se, ostavite like i napišite u komentaru koju kriminalnu organizaciju ili zatvor želite da vidite u sljedećem dokumentarcu. Da bi se razumelo kako je nastao Kartel del Noreste, mora se vratiti priča u vreme kada Los Zetas još nisu bili samostalan kartel. Njihovo jezgro formirano je krajem 90. godina kada je zalivski kartel, tada pod vođstvom Osijela Cardenasa Guillena, počeo da okuplja dezertere iz meksičkih vojnih i specijalnih jedinica. Njihov zadatak nije bio samo zaštita šefova. Oni su služili kao naoružano krilo, ljudi obučeni za operacije, komunikaciju, zasede, nadzor i disciplinu, koja se razlikovala od tradicionalnih grupa plaćenih ubica. Naziv Zetas proizašao je iz kodova korišćenih u policijskoj i bezbednosnoj komunikaciji, ali je vremenom postao znak potpuno novog modela organizovanog kriminala. Los Zetas nisu se ograničili na prenošenje droge. Širili su prihod kroz iznude, otmice, krađu goriva, krijumčarenje ljudi, oružja i druge ilegalne poslove. Teritoriju su posmatrali kao tržište koje mora da plaća. Kogod je želeo da preveze robu, ljude ili novac kroz njihovu zonu, morao je da dobije dozvolu ili da prihvati posljedice. Takav sistem omogućio im je brzo širenje, ali je u sebi nosio i budući problem. Organizacija zasnovana na regionalnim komandantima, nasilnoj disciplini i stalnom osvajanju teritorija zavisila je od autoriteta nekoliko ljudi na vrhu. Kada su Los Zetas raskinuli savez sa zalivskim kartelom oko 2010. godine, rat za Tamaulipas pretvorio je nekadašnje saveznike u smrtonosne protivnike. Los Zetas su tada postali samostalna sila sa prisustvom u velikom delu istočnog Meksika, ali su istovremeno počeli da troše ljude i resurse u sukobima na više frontova. Prvi veliki lom dogodio se u oktobru 2012. godine, kada je Heriberto Lascano, poznat kao Z3 i jedan od osnivača organizacije, ubijen u sukobu sa meksičkom mornaricom u državi Coahuila. Njegova smrt ostavila je prostor Miguelu Angelu Trevinu Moralesu, poznatom kao Z40. Za razliku od prvobitnih vojnih osnivača, Trevino nije poticao iz elitne jedinice. Njegov uspon pokazao je da su Los Zetas već promenili karakter. Vojna osnova je ostala u metodama, ali je rukovodstvo sve više prelazilo u ruke kriminalnih operativaca i porodičnih mreža. Miguel Trevino uhapšen je u julu 2013. u blizini Nuevo Lareda. Posle njega je vrh preuzeo njegov brat Omar Trevino Morales, Z42, i on je uhapšen u martu 2015. U samo nekoliko godina organizacija je izgubila Lascana, Z40 i Z42. Za državu je to izgledalo kao početak kraja Los Zetasa. Za njihove regionalne komandante, međutim, bio je to početak borbe za nasledstvo. Nisu svi ostaci prihvatili istu komandu. Jedan deo počeo je da koristi naziv Zetas Vieja Escuela, odnosno Zete stare škole.
Drugi deo, povezan sa porodicom Treviño i bazom u Nuevo Laredu, učvrstio se kao Kartel del Noreste. Tačan trenutak kada je novo ime definitivno usvojeno nije potpuno jasan u svim izvorima. Američki sudski dokumenti navode da su braća Treviño, čak i nakon hapšenja, preimenovala strukturu i nastavila da utiču na nju preko članova porodice i poverljivih ljudi. Drugi javni podaci naglašavaju ulogu njihovog nećaka Juana Francisca Treviña Chaveza, poznatog kao Kiko, u stvarnom formiranju frakcije posle hapšenja njegovih ujaka. Kiko nije bio čovjek koji se pojavio nijotkuda. Prema dokazima predstavljenim pred američkim sudom, godinama je bio deo Los Zetasa, radio sa najvišim rukovodstvom i kontrolisao ćelije trgovaca, naoružane izvršioce, distribuciju narkotika i pranje novca. Kada su se Los Zetas rascepili, on je preuzeo vođstvo nad frakcijom koja je postala CDN. To je jedna od najvažnijih činjenica za razumevanje organizacije. Kartel del Noreste nije samo kopirao Los Zetas. Nastao je iz njihovog ljudstva, njihovih porodičnih veza, njihovih ruta i dela njihove komandne strukture. Naziv Kartel Severoistoka bio je praktičan i politički koristan. Umjesto ambicije da dominira velikim delom Meksika, ime je naglašavalo regionalnu bazu, Tamaulipas, delove Coavile i Nuevo Leona. To nije značilo da se organizacija odrekla širenja. Značilo je da se posle raspada koncentrisala na ono što je mogla najčvršće da zadrži. A najvredniji deo tog nasljeđa bio je Nuevo Laredo. Grad leži nasuprot Laredu u Teksasu, na jednoj od najprometnijih kopnenih trgovačkih tačaka na južnoj granici Sjedinjenih Američkih Država. Svakodnevno kroz međunarodne mostove prolaze ogromne količine legalne robe. Upravo zbog toga kriminalna vrednost grada nije samo u tajnim pustinskim stazama. Ona se nalazi u masi kamiona, autobusa, automobila, skladišta, logističkih kompanija i ljudi koji prelaze granicu. Što je legalni promet veći, to je više mogućnosti da se ilegalni teret sakrije unutar normalnog kretanja. Za kartel kontrola Nuevo Lareda znači mnogo više od kontrole jedne tačke na mapi. Ona znači mogućnost naplate prolaza drugim krijumčarima, upravljanje prelaskom migranata, nadzor skladišta i sigurnih kuća, organizovanje dopreme droge u Teksas i nabavku oružja koje se iz Sjedinjenih Država vraća u Meksiko. Američke istrage dokumentavale su mreže koje su za CDN kupovale i prenosile vatreno oružje, kao i ćelije koje su prevozile velike količine marihuane i drugih narkotika kroz južni Teksas. Prihodi organizacije nisu dolazili samo iz droge. Američke vlasti povezuju CDN sa krijumčarenjem ljudi, iznudama, otmicama radi otkupnine, pranjem novca, krađom vozila i goriva, kao i trgovinom oružjem. Migrantska ruta posebno pokazuje kako kartel pretvara geografiju u sistem naplate. Ljudi koji pokušavaju da pređu Rio Grande mogu postati roba, izvor otkupnine ili prisilne radne snage. Lokalni krijumčari, poznati kao paterosi, ne deluju slobodno. Potrebna im je dozvola strukture koja kontroliše obalu, prilaze i mesta na kojima se čuva novac. Takva kontrola ne zahteva da svaki član zna celu organizaciju. Naprotiv, savremene kriminalne mreže opstaju tako što razdvajaju zadatke. Jedna ćelija obezbeđuje vozila, druga nadgleda put, treća skladišti robu, četvrta prebacuje novac. Naoružani deo štiti sistem i kažnjava neposlušnost. Čak i kada vlasti uhapse jednog komandanta, ostale ćelije mogu da nastave rad dok se ne pojavi novi posrednik. To je također nasljeđe Los Zetasa. CDN je zadržao logiku plaza, teritorijalnih zona u kojima lokalni šef odgovara višem nivou i ubira prihod iz različitih kriminalnih poslova. Zadržava i kombinaciju poslovne mreže i naoružanih jedinica. Međutim, nije nasledio staru disciplinu u potpunosti. Mnogi od prvobitnih vojno obučenih Zetasa bili su mrtvi, uhapšeni ili rasuti. Nova generacija bila je mlađa, često slabije obučena, ali spremna da se javno prikazuje kao vojska. Iz tog okruženja nastala je Tropa del Infierno, tropa pakla,
naoružano krilo Cartel del Noreste. Nije pouzdano utvrđen jedan datum njenog osnivanja, niti postoji javno dostupan zvaničan pravilnik organizacije. Ali krajem druge decenije ovog veka postala je prepoznatljivo ime u sukobima u Tamaulipasu i Coavili. Njeni pripadnici pojavljivali su se sa taktičkom opremom, dugim cevima, oznakama jedinice i modifikovanim vozilima, predstavljajući se kao borbena sila sposobna da napadne policijske i vojne konvoje. Tropa del Infierno postala je simbol nove generacije kartelskih boraca iz dva razloga. Prvi je njena uloga na terenu. Ona je služila za zaštitu vođa, napade na rivale, odbranu ruta i odgovor na operacije države. Drugi je propaganda. Fotografije i snimci oružja, uniformi, vozila i kolona širili su se društvenim mrežama. Cilj takvih objava nije bio samo hvalisanje. One su slale poruku rivalima, mladim regrutima i stanovništvu da grupa ima ljude, opremu i sposobnost da se pojavi bilo gde. Ta slika moći, međutim, nije uvek odgovarala stvarnoj snazi. Otvoreni sukobi sa vojskom često su završavali gubicima i hapšenjima pripadnika naoružanog krila. Ali za Carter je ponekad bilo dovoljno da izazove nekoliko sati potpunog haosa. Blokada glavnih puteva, pucnjava na više lokacija i zapaljena ili oteta vozila mogu da zaustave škole, fabrike, javni prevoz i prelaze preko granice. Takve akcije pokazuju jednu od ključnih razlika između vojne pobede i kriminalne kontrole. Kartel ne mora da porazi državu u klasičnoj bici. Dovoljno je da dokaže da država ne može svakog trenutka da zaštiti grad. To se videlo u martu 2022. kada su meksičke snage uhapsile Juana Gerarda Trevinja Chaveza, poznatog kao El Huevo. Bio je nećak braće Trevinjo Morales i, prema američkim vlastima, vođa CDN-a od septembra 2016. do hapšenja. Meksiko ga je ubrzo deportovao u Sjedinjene Američke Države, gde je optužen za trgovinu drogom, oružjem i pranje novca. U novembru 2024. priznao je krivicu po 15 tačaka u 2 savezna postupka. Njegovo hapšenje izazvalo je oružane napade i blokade u Nuevo Laredu. Američki konzulat bio je pogođen pucnjavom i eksplozivnim napravama, a zatvoren je gotovo mesec dana. Ulice su bile paralisane, letovi i granični saobraćaj poremećeni, a stanovnici su ostajali u kućama. Napad nije oslobodio El Hueva, ali je pokazao da organizacija može brzo da aktivira naoružane ćelije i da udari čak i na simbol američkog prisustva. Slična scena ponovila se u novembru iste godine, nakon hapšenja Heriberta Rodrigueza Hernandeza, poznatog kao El Negrolo, kog su vlasti označile kao vođu Tropa del Infierno. Pucnjava i blokade ponovo su zaustavile grad. Nastava je bila obustavljena, javni i industrijski prevoz stali su, a deo prodavnica i radnih mesta nije otvoren. Zvanične i medijske verzije pojedinih detalja razlikovale su se, ali posljedica je bila jasna. Jedno hapšenje na vrhu moglo je da pretvori svakodnevni život 100.000 ljudi u stanje opsade. U februaru 2025. uhapšen je i Ricardo González Sauceda, poznat kao El Ricky ili Mando R, koga su vlasti opisivale kao jednog od najvažnijih ljudi organizacije. I tada su usledili sukobi i blokade u Nuevo Laredu. Američko ministarstvo financija kasnije je navelo da je posle njegovog hapšenja Francisco Daniel Esqueda Nieto, poznat kao Frankie de la Hoja, preuzeo taktičke operacije kartela u gradu. Ali pitanje ko je tačno vrhovni vođa CDN-a nema jednostavan odgovor. U kartelima se formalno, porodično, financijsko i operativno vođstvo mogu nalaziti u različitim rukama. Američke optužnice tvrde da su Miguel i Omar Trevinjo Morales nastavili da utiču na organizaciju i iz meksičkih zatvora, postavljajući članove porodice i posrednike. Obojica su u februaru 2025. prebačena u američki pritvor, a u martu su izvedena pred sud u Vašingtonu. Kasnije američke sankcije tvrdile su da je Miguel Trevinjo održavao veze sa aktualnim rukovodstvom preko posrednika, iako je već bio u Sjedinjenim Državama. Istovremeno,
Američko ministarstvo financija označilo je Abdona Federica Rodrigueza Garciju, poznatog kao Kučo, kao drugog čoveka organizacije. On je važan upravo zato što predstavlja živi most sa starim Zetasima. Uhapšen je zajedno sa Z40 još 2013. i godinama je bio deo strukture koja je promenila ime, ali nije prekinula kontinuitet. Sankcionisani su i drugi operativci povezani sa Piedras Negrasom, Ciudad Victoriom, taktičkim jedinicama, nabavkom oružja i krijumčarenjem migranata. Pritisak nije bio samo policijski. U februaru 2025. Sjedinjene Američke Države proglasile su Kartel del Noreste stranom terorističkom organizacijom i posebno označenom globalnom terorističkom grupom. Takva oznaka ne menja prirodu kartela preko noći, ali proširuje mogućnosti za sankcije, blokiranje imovine i gonjenje onih koji mu pružaju podršku. Tokom 2025. i 2026. Američko ministarstvo financija uvelo je dodatne mere protiv visoko rangiranih članova, trgovaca oružjem, finansijskih posrednika, operativaca za krijumčarenje ljudi i firmi koje su, prema navodima vlasti, korišćene za skladištenje droge ili pranje novca. Posebno je značajno što su sankcije obuhvatile i propagandnu infrastrukturu. Američke vlasti optužile su jednog narkorepera povezanog sa CDN-om da je deo prihoda od muzike usmeravao organizaciji. U drugom slučaju, jednog lokalnog aktivistu označile su kao čoveka koji vodi kampanju dezinformacija protiv meksičkih snaga bezbednosti. Te tvrdnje predstavljaju stav američkih vlasti, ali pokazuju kako savremeni kartel pokušava da kontroliše više od ulice. On želi da utiče na priču o sebi, da vojnike prikaže kao neprijatelje stanovništva, svoje ljude kao zaštitnike i svaki udar države kao nepravdu ili napad na lokalnu zajednicu. U realnosti, najveću cenu ne plaćaju ni vođe, ni propagandisti. Plaćaju je stanovnici. Vlasnik prodavnice koji ne sme da otvori lokal. Vozač autobusa koji ne zna da li je put blokiran. Roditelj koji dobija poruku da škola neće raditi. Migrant koji mora da plati više grupa na putu do reke. Policajac koji zna da informacije iz stanice mogu procureti. Porodica nestale osobe koja ne zna kome sme da se obrati. U gradovima pod kriminalnim pritiskom nasilje menja i ekonomiju. Preduzeća uključuju cenu iznude u svoje poslovanje ili se zatvaraju. Transport kasni. Osiguranje i bezbednost postaju skuplji. Ljudi izbegavaju određene puteve i sate. Lokalni mediji ponekad ćute o sukobima, jer objavljivanje može biti opasnije od tišine. Tako kontrola kartela ne izgleda uvek kao kolona naoružanih vozila. Ponekad izgleda kao grad koji je naučio da ne postavlja pitanja. Kartel del Noreste se sukobljavao sa meksičkom vojskom, državnim i saveznim policijskim snagama, zalivskim kartelom, frakcijama Zetas Via Esquela i drugim kriminalnim grupama koje su pokušavale da prodruka granici. Pojedini savezi i neprijateljstva menjali su se vremenom, pa nije svaka navodna koalicija potpuno potvrđena. Ali osnovna linija sukoba ostala je ista. CDN je pokušavao da zadrži Nuevo Laredo i da proširi ili zaštiti koridore prema Coavili i Nuevo Leonu, dok su rivali pokušavali da ga odseku od granične zarade. Zašto onda CDN nije postao novi Los Zetas u punoj veličini? Zato što je nasledio njihovu najvažniju tvrđavu, ali ne i nekadašnje carstvo. Los Zetas su na vrhuncu imali ćelije i saveznike u brojnim meksičkim državama i vezama prema Centralnoj Americi. CDN je ostao snažan regionalni igrač, ali je bio okružen većim organizacijama, neprijateljskim frakcijama i stalnim pritiskom države. Svako hapšenje stvaralo je novu promenu komande. Svaka promjena povećavala je rizik od izdaje, sukoba i raspada na manje ćelije. Ipak, upravo ta manja veličina može da ga učini nepredvidljivim. Veliki kartel ima više teritorije, ali i više linija koje mora da brani. Regionalna organizacija može da usmeri ljude i novac na jedan ključni koridor. CDN ne mora da kontroliše Meksiko. Mora da zadrži dovoljno kontrole nad Nuevo Laredom
da bi naplaćivao prolaz kroz jednu od najvrednijih granica na kontinentu. Do sredine 2026. javno dostupni podaci pokazuju organizaciju koja je preživjela seriju hapšenja, izručenja i sankcija. Njeno jezgro i dalje se vezuje za Nuevo Laredo, dok američke vlasti navode aktivnosti i uticaj u Tamaulipasu, Coavili i Nuevo Leonu. Tropa del Infierno ostaje njeno prepoznatljivo naoružano lice, ali se imena komandanata menjaju brzo. Neki su ubijeni, neki uhapšeni, a drugi preuzimaju njihove funkcije pre nego što javnost uopšte sazna ko su. Budućnost organizacije zavisit će od nekoliko stvari. Da li će nova hapšenja izazvati unutrašnji rat? Da li će rivalski karteli pokušati da zauzmu Nuevo Laredo? Da li će finansijske sankcije zaista preseći posrednike? I da li će meksičke institucije uspeti da zadrže teritoriju posle svake operacije? Jer hapšenje vođe može da ukloni čoveka, ali ako ostanu korumpirane veze, lokalne ćelije, prihodi i strah, njegovo mesto neće dugo ostati prazno. Zato je odgovor na pitanje da li je kartel del Noreste nastavak Los Zetasa ili nova organizacija složen. On jeste nova struktura, sa novim generacijama boraca, užom teritorijom i drugačijim odnosom snaga, ali je istovremeno direktni naslednik. Formirali su ga ljudi iz stare mreže, predvodila ga je porodica Treviño, preuzeo je Nuevo Laredo, zadržao kriminalne poslove i nastavio model kontrole koji su Los Zetas pretvorili u zaštitni znak. Los Zetas, kao jedinstvena nacionalna organizacija sa vrhunca svoje moći, više ne postoje. Ali njihovo nasljeđe nije sahranjeno. Ono je podeljeno među frakcijama, porodicama, ćelijama i komandantima koji su nastavili da koriste isti kapital nasilja. Rušenje jednog kartela često ne uništi kriminalnu mrežu. Ono je rascepa na manje organizacije koje se međusobno bore, menjaju imena i postaju još teže za predviđanje. Možda je upravo to najopasniji deo priče o kartel del Noreste. Njegova snaga ne leži u tome što je vratio staro carstvo Los Zetasa. Leži u tome što je dokazao da carstvo nije moralo da preživi da bi njegov sistem nastavio da funkcioniše. Jedna porodica mogla je da bude zatvorena. Jedna zastava mogla je da nestane. Jedna generacija vođa mogla je da bude uklonjena. Ali ruta je ostala. Grad je ostao. Novac je ostao. A sa njima i ljudi spremni da preuzmu prazno mesto. Da li su Los Zetas zaista nestali? Ili su samo promenili ime, zastavu i generaciju vođa? Ovo je priča koja još nije završena. Jer na granici između Nuevo Lareda i Lareda svaka smena vođstva može biti predstavljena kao pobjeda, dok se u pozadini već bira sljedeći čovek. Da li je kartel del Noreste samo posljednji ostatak Los Zetasa ili početak nove i još opasnije ere meksičkog podzemlja?